Miroviću, zamolio profesora Dragu Tešanovića da kaže nešto o knjizi. Dobro večer svima, draga majko Zorka, časni oci, dragi prijatelji, poštovaoci knjige koju večeras predstavljamo. Ja ću malo za razliku od kolege Kerovića da govorim o ovoj knjizi na jedan drugi način, jer nije baš zahvalno ili pohvalno da se ponavljamo i da govorimo neke iste stvari na ovoj večeri. Govoriti o ovoj knjizi zaista je teško, jer svako od nas ovdje prisutni ima neku svoju muku koja ga podsjeća ili sjeća na neke teške dane i na pretke koji su negdje daleko od nas ostali u jamama ili su ostali na nekim bojištima ili stratištima. Izvinite, malo sam elegičan, ali zaista kad sam čitao ovu knjigu, to je jedan težak tekst. Vidjet ćete svi vi koji budete čitali. To je zaista teško, a posebno kad svi znamo da naša uvažena koleginica Živković piše nama iz Priboja o našim mukama u Krajini, u Jasenovcu. A mi smo tako dugo i mudro čutali, verujte. Nismo se osvrtali na to što smo itekako dobro znali. I danas mnogo šta mi znamo, ali tako čutimo. Zašto? Volio bih da večeras ovdje ima nekih psihologa, da pokušaju nekako da im postavimo pitanje, da objasne taj motiv straha u srpskom narodu. Zašto je to tako? Međutim, do danas, nažalost, na ovo pitanje niko nije dao odgovor. Koleginica Živković, odnosno književnica, Živković, jer ja nisam književnik, zaista na jedan maestralan način predstavila nam je muke i torture koje je preživio ovaj naš napaćeni i jadni narod. U svojoj knjizi ona govori tako poetski. Nažalost, ona nas opominje na nešto što se nije tako davno desilo i mi o tome mnogo znamo, ali eto, srećni su oni možda koji su se uhvatili tih tema i koji su nešto podarili i ostavili svome narodu, po čemu će biti vjerovatno u istoriji prepoznatljivi. S nama je majka Zorka koja će sigurno govoriti još mnogo detaljnije, plastičnije o toj nesreći našeg naroda. Ali kad sam u početku rekao da svako od nas nosi neku našu muku, nosi je iz Austro-Ugarske monarhije, nosi je iz Turske carevine, nosi je iz komunističke vladavine, nosi je iz sadašnjosti. A pomalo kad se budimo uvijek se i pitamo kakva će nam biti budućnost. Ova knjiga zaista ima elemenata, znači, odnosno ona je strukturalna, ona je književna, ona je istorijska, u svojoj strukturi ima istorijske elemente koji, nažalost, mi, odnosno moja generacija i malo stariji od mene nismo učili, nismo znali. Mlađi imaju sreću da ponešto i čuju o tom prokletom vremenu. Nažalost, mi smo narod koji vjeruje komšijama, vjeruje svakome ko nam nešto zbori, priča. Mi smo takvi da prihvatimo svaku priču, pa kako god se završilo. Ja ću uz paralelu o Jasenovcu, mislim, imamo najboljeg večeras sagovornika koji će nam zboriti o toj tužnoj tragediji srpskog naroda, ali ja kad govorim o tome, o Jasenovcu, onda Jasenovac je svuda oko nas, nažalost. A to ću potvrditi, počet ću od Hercegovine, a vjerovatno ovdje neko ima od tamo. U selu Klevcima, gdje u Jasenovcu pominju starca Vukašina i njegove muke sa dželatima, kad je prozborio i rekao dželatu, samo ti dijete radi svoj posao. Desila se još jedna strašna stvar koju sam saznao od familije Vučinića iz Hercegovine. Neki njihov rođak oženio se Hrvaticom. I kada su do jame tamo kod Klepaca negdje vodili te mučenike na ugubljenje,
zastali su jedan od satnika, obratio se ustašama i rekao ako neko ima volju da nekoga od Srba zakolje, neka to učine ovoga momenta. I nažalost, srpski zet kaže, zet kaže, ko će koga, ja ću zeta svoga. Možda nisam rekao dobro, zet. Neki koji se oženio, znači oženio Hrvaticom i onda njegov šura govori iz Klepaca, iz Vučinića, kaže ko će koga, ja ću zeta svoga. On uzima kamu, obavlja taj čin jednim potezom, krv posipa jednog nesrećnika do njega i on iz straha bježi. I on je bio jedini čovjek koji je prenio istinu. Kad je pobjegao uz bijeg gdje je našao starce, žene i djecu, pitala ga je žena, Hrvatica čiji je muž pogubljen tom kamom, a šta je s njenim mužem, i on je normalno rekao istinu i zapamtio je tekst ko će koga, ja ću zeta svoga. Sad ću se malo vratiti ovdje u Krajinu, nemojte zamjeriti. Ja potičem sa opštine Mrkonjića iz jednog sela i mnogi od vas su prošli kroz selo Kopljeviće, niže Mrkonjić grada. I tamo kad su ustaše divljale i klale, javila se jedna satnijska pjesma, pa se obraćaju nekom ustaši Vinku, kaže, pošto je bio zloglasni koljač, kao što pominju ove naši tu u Drakuliću komšije koji su klali Srbi, satnik se obraća Vinku i kaže, kad naiđeš preko Kopljevića, ti pokolji i ono mladića, trudnoj ženi dijete izvadi da se ne legu srpska kopila. Ostali su to naravno tekstovi tužni i ružni koje pamti naš narod. To su zaista, znači, sve nekakve tužne priče i činjenice koje govore o tome da zaista u neposrednom našem susjedstvu nalaze se jame, nalaze se pogromi o kojima normalno dugo se nije smjelo ni pričati i nije se o tome ni razmišljalo. Normalno ja sam se školovao u jednom sistemu gdje svaki potez, mišljenje bio zaista satiran. Ne toliko od komšija, koliko je od naših nesrećnika koji su bili u službi sistema. Nikad istorija neće zabilježiti ono što se sve dešavalo u Srbiji, što se dešavalo u Beogradu i koliko je to poslije Drugog svjetskog rata nestalo ljudi koji su otišli. To nam govori knjiga o Milutinu, mnogi ste je čitali i to su sve knjige koje govore o našoj nesreći, o našoj muci koja nas prati. I nekad smo možda prekritični, kao i sam ja prema sebi i svi mi, možda smo prekritični, samo kritični kad kažemo mogli smo nešto bolje da uradimo. Mislim, kad bi sve te nesrećne analize stavili na sto, onda bi zaista bila bi teška diskusija da li smo kritični, samo kritični, da li smo nešto smjeli da odradimo, da li nismo. Čitajući ovu knjigu, prisjetio sam se isto jedne slične knjige koju je izdao naš sveštenik ili monah, Velibor ili Velimir Džomić, koji je napisao jednu knjigu Stradanje sveštenstva u NDH-zi i u komunističkom sistemu. To je isto jedna strašna knjiga. Ja mlade zamoljavam da je nađu, da je pročitaju. Mislim da naša crkva ima tu knjigu, pa je može da čita. Velibor Džomić, nije Džombić, već Džomić. Časni otac zna tačno prezime. On je tu opisao 366 stradanja srpskih sveštenika u komunističkom sistemu. Znate koja je to cifra? U NDH-zi je bilo oko 320 i nešto. Svaki čovjek nekad provije suze pa se pokaje, možda zašto je plakao. A sad ću vam reći, ta me knjiga natjerala da zažalim za mojom suzom kad sam bio 7. razred osnovne škole.
nažalost, desila se tragedija jednom srpskom ambasadoru Srbinu koji predstavlja Jugoslaviju u Štokholmu u Švedskoj, ubijen je ambasador Vladimir Rolović od strane Miljenka Hrkača. Svi smo mi tugovali, patili, nismo imali televiziju kao danas, sve smo slušali neki radio, pola sela se skupi u jednu kuću da čuje šta se to dešava, hoće li ambasador da preživi. I čitajući knjigu Džomića, vjerovali ne, nalazim tekst gdje piše da je tu kao našega vladiku u Kragujevcu i dok je tekla krv iz ruke vladike, on je uzeo putijer i rekao, evo pope, pričesti se. Kad sam taj tekst pročitao, onda sam zažalio mladovačke suze, što sam za takvim ljudima, za takvim čovjekom pustio. A vjerujte, naša istorija je puna toga. Kad pogledamo ovdje našu nesreću u okolini, u ovim selima oko Banja Luke, ovdje ima prisutni mnogo više koji to bolje znaju od mene. Ali na kraju ja ću zamoliti da jedan tekst pročita jedan od mojih kolega, uvaženi sa fakulteta, od dvojice asistenata, da pročita samo jedan mali tekst, jer ja zaista nemam nešto snage i glas mi ne bi bio na mjestu, pa ću zamoliti od njih na kraju da pročita samo 10 rečenica, a ja ću na kraju da dam komentar. I kad to sve vidimo, znači kad nekako posmatramo sve te nesretluke, ili na primjer u Džomićevoj knjizi još jedna potresna situacija koju ljudski um ne može da oprosti tim zločincima, samo kaže neka im Bog pomogne, naša vjera kaže, ubijaju sveštenika Cerovića u Nikšiću i čekaju, puštaju svinje da ga trgaju, a onda poslije toga, nažalost, oni ubijaju 2 sina, gasi se 1 loza. To je sve doživjelo naše sveštenstvo. Naša crkva nas je vodila i provodila kroz najteže trenutke u istoriji. I zato zaista svima onima koji su nosili mantiju i koji je danas nose veliko hvala jer su mnogo učinili za svoj narod. A vidimo, svuda su bili na neki način zločini. Svi smo stradali pred crkvom i pred našom ćirilicom. A danas to nekako olako sve zaboravljamo. Zaboravimo šta nam se desilo. Ili se sjećamo, a opet kao široke pravoslavne duše opraštamo. Ali smo grešni možda pred našom omladinom, zašto im sve to ne kažemo? Zašto ne uputimo na knjige, na istoriju? Meni se čini da i dan danas neko na naučnom planu radi nešto loše protiv nas. U našoj istoriji trebalo je da se pojave mladi ljudi koji će raditi, istraživati ove nesretluke. Ne da sad kasno je sa tužbama. Kolega kaže da zločin ne zastarijeva. Sve što je srpsko zastarijeva. Nažalost, moramo istini pogledati u oči. Gledam sliku generala. Nigdje nemamo ulicu generala Ratka Mladića. Nigdje nemamo ulicu Radovana Karadžića. A svi drugi narodi na to imaju pravo. I onda pitam se da li je, šta se to sve desilo, koliko je bila naša moć ili nemoć. A prije govorim da je to sve bila nemoć. Tako da zaista ove knjige trebamo čitati pažljivo, uz veliku zahvalnost svim autorima koji su nešto napisali. A mi koji nešto šuškamo i govorimo okolo, pa i ja sam, bilo bi bolje da nešto napišemo, da to ostane u pokolenje, jer vjerujte, neki naši mladi ljudi uopšte nemaju predstavu jasno šta je šta. Jer njihovi roditelji ne žele u njih da usade stub neki koji će podsjećati na mržnju, na nesreću i tako dalje. I to nas je uvijek koštalo. Imali smo Prvi svjetski rat, u kome su opet Srbi stradali, krenuli se na Rusiju i mnogi se vratili, nisu. Tako da je, nažalost, i moj pradjed kao austro-ugarski vojnik ostao na Budimpešti.
normalno ne živ, već mrtav, kao i mnogi naši Srbi iz Bosne. I sad kad neko govori kako mi trebamo pristupiti NATO paktu, onda je to priča da normalno opet naši mladići krenu na Rusiju i da tamo ostanu po bespućima, Bog zna kakvim, i kakve sve nesreće i vode dovuču. Ja zaista mogao bi mnogo da govorim o knjizi, ali to ostavljam da govori uvažena književnica, koja je zaista zaslužila da je mi ovdje u našim krajevima svake godine pozovemo, da nam ona nešto kaže, da ispriča, jer iz Priboja ona je došla, znači, i napisala nešto što će vječno ostati i što će nas sjećati na naše pretke, na naše slave, na naše kuće, na naše crkve koje su nestajale u ratovima, a eto, nekako o tome smo svi sramežljivo govorili, ili nečujno, ili malte neistidljivo. Sekundu još. U bivšem sistemu, znači u tome u kom sam ja školovan i uvažene kolege ovdje koje su prisutne, mi smo zaista voljeli državu, kao što su naši djedovi voljeli kraljevi. Bili smo vojnici te države. Nismo nikad mogli ni u snu pomisliti da će se tako raspasti kao kula od karata. Međutim, slučajno sam bio na univerzitetu u Salzburgu od 85. godine do 88. I tamo sam čuo pripremu rata. I tad sam govorio našim konzulima i pitao i ljudi šta se ovo dešava, šta ovo ljudi govori, kakav rat, da li će to biti zaista i tako dalje. Ti ljudi su prosto u strahu govorili nemoj ta pitanja da postavljaš, nemoj da o tome govoriš jer može skupo da te košta. Nažalost, po povratku u Banju Luku 88. govorio sam mojim prijateljima, profesorima, volio bi da je večeras tu profesor Marijanac i drugi, kako će biti rat. Oni nisu mogli vjerovati da ima neke priče od toga. Zato što kaže svi ruku pod ruku, razmišljajmo, pišimo, stvarajmo, opominjemo naše mlađe da njih ne prevare kao što su prevarili nas. Ja se zaista još jednom zahvaljujem književnici Živković, zatim majci Zorki koja je došla da nam večeras kaže jednu tužnu priču koju zaista nismo imali priliku da čujemo mnogi od nas u ovoj sali. Toliko od mene i nemojte mi zamjeriti, zaista pominjao sam, eto, pravio sam prosto digresije koje su tako, koje pokazuju da nije, znači, za Srbe bio samo Jasenovac, nije bilo Jastrebarsko, nije Jadovno. Za Srbe je bilo svako mjesto mučilišno. Kad idemo od Bočca prema tamo Jajcu put, ima selo Dabrca. Tu su u jednom danu kao oni đači kod Desanke Maksimovču, Kragujevcu, Kraljicama. Za jedan dan svi su ljudi nastradali. Jedino je jedan uspio po imenu Milan Savanović, stavio je sač na glavu, skočio kroz prozor, pobjegao do Vrbasa i na neki način spasio se kao svjedok. Sve je nastradalo, jedino su ostala djeca koja su opet bili svjedoci o stradanju svojih roditelja. Jedna žena je svjedočila kako je neki ustaša htio jednog starca da spasi jer ga je navodno u mlinu Bog zna koliko puta nahranio ljebom. On je rekao neću, kad idu moja braća u vatru idem ja, i tako je i on okončao. Znači jedan čovjek je ostajao u jednom selu. To su tužne i strašne stvari, a sad ću zamoliti jednog od ovih kolega da samo pročita jedan tekst koji je vezan za Banja Luku. To je kratko, nećemo se zadržavati mnogo. Govori iz knjige, samo jedan mali detalj, možete ovdje odavde dodati. Oprosti ako su malo duže, ali... Čovjek zanemi. U učionicu za vrijeme časa iznenada je upao fratar Tomislav Filipović. Za njim je ušlo 12 ustaša.
Fratar je u svojoj bolesnoj glavi umislio da je Bog, oponašao je Hrista i vodio često sa sobom 12 ustaša, svojih apostola. Onda je učiteljicu Dobrilu Martinović zamolio da iz klupe izvede jedno srpsko dete. Ne znajući zbog čega, ona je izvela jednog od najboljih đaka, lepuškastu, vrlo urednu Malenu Radojku, ćerku Đure Glamočanina, naprednog i uglednog Srbina. Mislila je da dete treba da recituje. Kada je mala Radojka došla do katedre, fratar ju je podigao, izvadio nož i tu je zaklao pred decom i učiteljicom. Potom se smireno, jezuitski okrenuo i rekao ustašama: Ustaše, ovo ja u ime Boga pokrštavam ove izrode i vi slijedite moj put. Ja prvi primam sav grijeh na moju dušu, a vas ću ispovijedati i riješiti svih grijeha. Svim učiteljicama je naredio da izvedu srpsku decu u dvorište. Bio je utavan snijeg, ciča zima. Deci je onda naredio da trče u krug, a na određeno rastojanja postavio 12 svojih apostola, ustaša. Kako je užasnuto dete vrišteći od straha, dozivajući oca, majku, trčalo, tako su im odsecali delove tela, uvo, ruku, nos, vadili oči. A zatim su masakrirana deca morala da trče, sve dok ne bi potpuno onemoćala. Onda su ih zverski sekli na komade. Učiteljice su se izbezumile. U najtužnijem školskom dnevniku ostalo je zapisano da su 7. veljače 1942. godine Radojka Glamočanin i ostala srpska deca jednostavno umrla. Katoličkoj deci i učiteljicama bilo je strogo zabranjeno da ikada o tome pričaju. Čim se Dobrila oporavila, sve je ispričala. Zahvaljujem se kolegi. Evo, svi ste čuli, nažalost, ovaj tužni tekst koji je koleginica ovdje u ovoj knjizi registrovala. Međutim, potomci od ove zaklane i drugih zaklanih curica, nažalost, nikad se nisu pokajali i mnogi su i danas na visokim mjestima. Ovdje ima kolega koji mnogo što znaju i koji kriomice ili u čoškovima nešto pričaju i svi tako razmišljamo i nemamo snage da damo odgovor ovoj unesrećenoj djevojčici, a i svi oni čiji su, znači, djedovi i najmiliji, znači, poklani, znali su dželate i pored njih su prolazili u komunističkom sistemu, ali nisu smjeli A da kažu. Toliko od mene za ovu večer. Ako sam bio preopširan, oprostite. Malo sam više govorio o toj našoj nesreći, o svakom selu koje je imalo na neki način svoj Jasenovac i o nesreći našeg srpskog naroda koji zaista pati od Prvog svjetskog rata do današnjeg dana. Toliko. Hvala.